I meni je od početka nejasno da se studenti kao bune, žale se na situaciju u društvu, na situaciju u institucijama. Jedina institucija s kojom imaju neposredan kontakt je fakultet i univerziteti. Stanje tu je tako da je zapravo studentski položaj i studentska stvar je na drugom mestu, ako i na drugom mestu. Kao što vidite, ista je stvar sada i u osnovnim školama, srednjim. Sebi neki nastavnici daju za pravo pod izgovorima nekakve velike, ne znam ja čega, parole, nekakve političke priče, da ugrožavaju ono što je osnovni interes škola, ono što je na kraju krajeva konvencija o dečijim pravima, ono što je ustav, ono što su zakoni. Dakle, ugrožavaju sve to, prava deteta na obrazovanje, zarad nekakvih parola i Bog te pita čega. I šta to meni opet govori? Govori mi da je takva stvar i u osnovnim školama. Dakle, da škole postoje zbog nastavnika, a ne zbog dece. Fakulteti postoje zbog nastavnika, a ne zbog studenta. I to je osnovni problem sa kojim ovo društvo ili kogod bi morao da se bavi kada je reč o studentima, kada je reč o fakultetima. To je samo po sebi već besmisleno u smislu da se vi kao rektorski kolegijum stavljate u poziciju da kažete, ali dobro, postoji neko ko može da stavi veto na ovo što smo mi rekli ne. Dakle, vi kao rektorski kolegijum, po meni je bar to logično, donosite nekakve odluke koje su u skladu sa onim što je po vašem mišljenju u najboljem interesu univerziteta. Da li će se neko sa tim složiti ili ne, to je sasvim druga stvar. Pa bilo da je reč o državi, bilo da je reč o studentima. Ono što je ovdje problem, to je što vi imate napad na politiku koju ova vlast vodi, a ta politika se tiče i Kosova i Metohije, i Republike Srpske,